kaya habang nagkong ay kublay chairman ibi alam yung naging jingalang jungi bat kum juya ki MLA nakaway ka constituency kibawan senran lam ya i kertong nang siung konsi ban sulong nang job hakhat lai tarik te kapawa nang phim ta kalong so ko jing job nginyo kon hoy lang habadai ka pat ben kin hoy 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 Chandira hoy hoy nang no kaligiwan okat ni kia jelay meeting kapu kaping bawan bun kinong dingyay hoy hoy Kinong so yong in pa siyong iba sinsya hoy hoy kareng da kareng nar kabanep ba ibang di kena khalai tarik tamar yang lara rentang sa kaway yaki beri kiba yaki perlo kiba setna hoy hoy enjoy bakum hanne watu yamin kadi cakrok bapin pesuk syaying to dadi tok 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 Kanang nyombet ang viha ka ba? Nyombet! Baro! Kruit bet! Kublay spoon ko sa jarno.